Dedo, hladno mi je i ne mogu da dišem. A, šta ovako strašno smrdi? Znam. Stavi masku koju sam ti dao. Aj ne vidimo ništa, izgubit ćemo se. Ne brinite se, još malo pa smo u kući. Nana nas čeka sa vrućim čajem i kolačima. Dedo, vidi, pacov! Jao, ogroman je. Dedo, zašto se pojavljuju pacovi? Zbog zagađenja okoline. Oni u stvari uživaju da prebiru po smeću. Podsjetite me da vam ispričam bajku o kralju pacova. Evo, stigli smo. Pa gdje ste dosad? Zar se sad dolazi kući? Dedo, Nano, dedo. Sanjala sam kralja pacova, baš kao u priči. Dedo, A kako dolazi do zagađenja? Do zagađenja dolazi zbog čovjekovog nemara prema prirodi. Ratovi, industrijske nesreće, izljevi raznoraznih hemikalija, nafte, petroleja, teški metali, kisele kiše, pretjerano korištenje zemlje, krčenje šuma bez kontrole, nuklearni otpad, nezakonito odlaganje i zakopavanje otpada, upotreba pesticida, herbicida i gnojiva u poljoprivredi. Dosta je više. Zaspali su, a ti se upalio kao stari pokvareni radio. I pričaš samo gluposti. Da ti samo znaš kako je teško boriti se za ovu našu planetu Zemlju. A imaš li možda onih tvojih kolača?